bakithi mana wethi bela kwaluthwa ezeni navumbuka seningosemabhizinisi madoda kwenzakalani madoda hayi yazi ngiyaqala ukubona umuntu osongula ibhizinisi elimfanelayo hayi laze la kufanele lapho hayi hey phela leli bhizinisi leli lamatheka kungcolwa njalo lapha likufanele cha kodwa mkhaya nawe ubonile ukuthi hayi akekho umuntu obengamcinga utekisi lapha besimcinga sonke mfowethu egqoke kahle utekisi emhle angimazi ngempela umkhaya uthibela ukuthi ubalekelani usafuna khona uhambe khwexela izikipa lapha ezingameneli amabhluka wameneli uNkulunkulu wami awucabanga nje ugodo nedobs nalawa ama-jacket kuthibele ukuthi unganjani angathende ukubhubha hayi lezi ikipa ezibampintsha zibanamathele zithi thaca uNkulunkulu wami angimazi ukuthi abosayizi abekho yini thaca zibanaka hey uNkulunkulu wami zibanele ngathi condom thaca hayi amkhaya akavuma nje indaba yokugqoka nendaba yani into angayiphiwanga uphiwa khona ukubona unogwaja yena ubona unogwaja asikhove kodwa ke cha hayi okunye hayi lutho khohlwa amanzi asemdletsheni akekho ngakwazi lokho